no kuora mama na wana chu ne kin ya ko we bor ko kuora ka yi kin je we bo kom tin a we chung de no de del yong kin je chia ra me de ta le luang ka che be luang nang rai toilet ka mo no ko kin je witness ni ka dia che ka ngas kin je ra ma chang be to idea ru yo ni je kin je ra ma si loyalty tilo randa me shi chon kel ka nga from the beginning lere ka idea in shi chom nyamda mikin de da kontal karun diale na je ka de wo ngar de wo moy mile at the last minute ramadan mushi tin two example reason it lo wono ba kuma kim je ba support kim je dalga o benarul a chang ye cho le meeting na nyi ne ken nyamda ka kim je chang ye chom ran ramena anya ran du bi ko ru nang nyal chey be la be mer mikin de dwera largi de wene mer ka mer kim je mer lora ki mer wura ko mer wura me pan na me yili wuna gadeno wur ma pen mer ko ci dwela kan dwera nan yi pan ga mer be wonyo le ni the next day an wuro yere mer chim ko chieng mikin de we nya ngu biliu karun de ko do jo malesh me yala ko ku ga de ka ku nya do wi en gen te kim je yang lu yi male yo wi ngat che ye lut ke le loy la chang bi me ra pa na mer kongo che mer kwan ko ta ka dilil I have witnessed it kim je me che mistake lel rei maktaba da nei to kon te kwala gor yo nei to kon te kwala gor na mara me finanda kana information da timbum ne kan rei leadership ya ka wash ke idea mutop ke ja secretary ta na ba union che mu ya je jo kima be ngata ra magwi ne mara bi go ro da ya mutin ne mun ne ji ka di da wuce ko ya Allah gwa me ne de ran wuce can ci pa ne de ran wuce kan ko da juye ne de ran wuce e ko me kemil ben meeting en tim je na nga advise mo no je ne ka timbum ne kan rai ko re de je ko da tante na miro kan tante ngomda je ko kan ne ti en kan key position to kwa yuno en kan ne connection en kan ne good advertisement en kan ne fans ka te ka follow ka te ga ne da maka ka kwa support ngomdo an kan na miro Mr. Nice Body tim je te o cheshor ka yemin gwa da che ngai che ko wo ne to me ya ko dol me shike wi me che ka loy ma le che wi na ka mere ko libe ke me ya dwere kula larje che wi na ko me ko jong no kim je che ma go che ngai run nei ti go ti che ka bele de me je but unfortunately me yi chang bo le kwa ro le je sin ben ene te kon dia de la ba kle de kan dia de la ba go shi te nyi ke wo bana do wolle re di ke changa 29 kan dia ka kan nen che lui ken wo ya nei te som ga ko nei de som ga ya Mr. Nice Body kan ngom do ngato nei to go te powerfully che ko wonyo je loj da wonyo je ra kon dia yer mo ya ko te re kle so mangi ko dor ka ya ko bi nu ni ma tele maka ko la so bundia therefore kim je is not loyal ki ne ka tin chunkel ga je kangen ram mo kuor mo kuila de chaye de support ka chan wode de mere nya rame bane support therefore now that is union in Uganda well support from a distance kim je chade mun one meeting ni kunyo kim je si jawre de me liang mo joji kim je gira magwa mangai kuor ko kui kuor a chi gwal mo wi kuor gursin ba jawda ba to chang wi go raw lang ba la kim je yen yo lang e de long ka yen chien lang ya de long ka ba kim je because of 1 2 3 wur mo kuor ma de la wa bang ne pa le pem ene ke ko le rete jia ko jin wur ma bina chuk na wo ne rete wi bi ka chuk ba loose ba patient lose bi chuk no bi wonye ne ji manatu ni le manado yi la ngan ko ga tan la tay de ba gos jin wur la lar ga ni dor be ling lakin jin wur ma lar ga yi dor ka ba ñok ke bi ling ke yeling ba yi do ci gar engene ci ko na rew ngan sien de yo wos
let them go to biko chigo chang ya fan ka le disappoint ifan fanani dia chika disappoint kon fanani te ko ye ya ko gwada la ko show de la successful in wore dia ben ma ye ku nyun ma go ri therefore ngan I'm no longer with Kim Jay sacrifice e che le rigid ka o ba je ne che na ba na la ba re nyam yin is a sacrifice ka sacrifice dan me che lar kyang bo le dan me cho lu na ni ge ga la bo ro ko ma de ga ga kwa ni la gang nyam na da be ni ga ka kui du ngan ko re pa lang wat ka min ni ga na ka mu ku ga na ka public but che lar kyang dan ka kui du ko di ma ga te du sai go ro ba wi Kim Jay la kwa support the General JK aya wonna ratio wo me dan me kwa advertise General JK ko e che me je la ku yen nei de kon yang te ya ka ga ko pi Kim Jay chang ngai dan no ka parking lot dan nei de ya ka ka nei de che ka ko pi Kim Jay ngan tiang ma lo da ya tenga problem ya ayen da mari maga ya tanga ya most of you guys ngasi ya lakin me lada lo ne Kim Jay goro de gon ya ko Kim Jay se mess up en chang dan to ne na ramade lu and normally mi ci show to la wa before everybody lakin ke ne Kim ka ga ha ne na shabab yi ga ka use ya ngai Kim ba la te me je mo wa dulfo therefore enye ne nga che ga ka ye ke chumno de no ke ngan ye ra ma to ala re che ka da ma te ga me lo ri ye chang da na che do al no ke che gwa ba o xiang no no dun ko me da na ngaram kel ke ye ke de nga le mi je me che go ri la lakin ko ma nga da ngan de mo run kare nga le mi je ka kare Kim Jay kare le me go de jo ne ngan ke ngare ka ye but from this point on xian de yo wash Kim Jay chero ba nyo wen nyam da mo ba na ko nyo lep apa le Kim Jay cha ba nyo yu ni nyam da e dol awana ko che mi je la sepo ne chang Kim Jay from this point onward mati ka tar ga ya ga maleli you are free to go and then General JK I'm signing out from Kim Jay support Kimo now the artist union support but now the artist union best support from a distance